Akan ke election MDC. Dan sipun ikan ke bagai district council kadai bende. Antai minlek ban pembek berhenti. Agak por ke bangang along CM apa district council. Tang apa andriu kenai. Kipai tak nong rak timak. Ya kan jingkerku. Balik kipai tak nong yo PE yo baarden. Balik kipai tak nong rak PE yo baarden hidup mentah. Balik. Kini gitu tiba mak ini jingkre ini juga kemusian. Ngambil jongkam banpuk turoi. Kajili baca jong tinongyo tinongrak ban penpau persya hang tu kapor. Badan kita temu ban penklemnya. Bagi bawan ongnya wahyar siki. Kampak dijakat aga history jong kejelamit hanya bau patba unuan borong wahyar siki atau kadu patba umat yang iji syekri kiba janai kiba syan unuan ban pelupor banong wahyar siki mereka ong kabor kam syang apiku kipat babi itai long iji pentemau hendrai bentar war bawa jan collection nor kita kiwa ikisno bau patba undang biik kedua mentah oh lajan kut kan merusnan mentah kamu kisong umarak halum dan syuk hiong berkenile bangkang lah ya keot kilo ngai bendo ini nongrak pagi ni sini hiong umarak dan syuk tiba halum anak kata diskonsel kau bangkang ya kata keot kilo wei balik di umarak mentah kini kini nomor kala chan election pi ke kubur kei kijing persang tang timut ban syupin kami. Oh kami ke election ni lapan kre ada nilai election hana ke seng kongres kaweng jing kersyano anak isi belalam dek NPP aku ngindang dia lemar na kadika kamram jingi banyai pentemau yagi paita bangindai ban syak pendik nakapor syakapor hana kadika isi bentau belalam dek NPP ka persya ya ke jelek juga sorkar hagai bakata ke invest Meghalaya agency lani ke jitmu juga sorkar ban kuruk jaka ban sim jaka lagi bakata ke investment policy ko pipat ba ngikuat nomor kata kadawi ni babin sloto babin besok ban syak pendik nan ni syakma kabayi of the people party kan hidai pipat ba babin dik ban bishal ya ke GFR hapada upukni baga tengah kalau ngini ke basosi lada printip ya ke GFR hapada upukni baga tengah kaya ke baca ke kana ke balik po ke balik po ke pohon esok hapada ngini ke upukni ke i majrong banwat bam ke i day kun belang bak kelasum ban rak i day kun belang kadai ke tengah mangkai namar bagi baga pukni kala rak ikun belang ke tengah ka hiar ke kuruk ke kemi sendon ban rak kata ke GFR bak kumki paita ini ban snoto namarga kini ki bor kini ki bawan chingi ban pin snoto kini ban snoto syai bo paita ondei ubabi maunum tip ya ke bor ke GFR apa dengan sarkar jela ke GFR apa dengan district council ki portion ki bagidan ki porhima ki dane lagi jong ki bor ki bagi kentrai namar kata voice of the people party kan yai prinsu fu jangai ki paiba aga jia dinti bagi paiba hari ki bagi tenum sah ka bagi tek ke GFR nagoi ka bor sagoi pat ka bor o smotna ki fu ki candidate na gentles agni disni namasi gentles constituency ki kamret ka ji duduk priu ka kam suk banyangi di constituency ki bae Hawaki kenduk iki paita, hawaki wer dan kersan. Oh ki paita dong ngem pendon kam bani wer. Ngila dapat rai lupa ban ai ke kersan. Ya pra. Oh ngisung. Yo mensin ki ang diketong. Oh kata kali ke ai mensin ni. Dan ki orang yang hari ni sini. Bareng community dan job kan nomot. Na kali ke arpun ayut ke bapisai. Na ki HDC. Ban arpun ayut ke bapisai na po HDC. Ngong community job arpun bai. Na arpun bai. Kata kali ke community ke jemi. Bagi yo ini jinjab ke berkomprom nomor 4 menta usuh ya ke tong baru i ya kata ke division kemudian nanta keri bananta ke chat meri dengan kau apa punya lecture ki slong di kau lecture bari masam on yang ta topi nginum baka ngin persang ya ke voice of the people party but is the charity on the bentuk lagi ke bor bagi ai ke sinsha bagi
syakri bangar kitbok wi pi mapi yo e ka pa ka 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 kya bangar chimri ka kabu banai kublai snan tumai ka Christmas terus ka kamen ka bangi yo sai sin ban mai ye ka jingen ban taman sen ka jire ka ji boblai lain ka pom bangi la shisha ban ya ka ta linti ban ya ka ta linti ka ka jin khot ka du bangi syakri ye ka ri bari jadre ublai on ku ye pi ba kublai shibon kublai shi hadamu ye pi iwe